Aman Sasbaev. Tatım tuz. Angeme. Okugan, ündöştürgön Ernest Kıyaz. Suu ayrıgına jakyn sazdakka çykkan gıyak çöptü ıktap, жалгыз tütün kırgız yaşadı. Ezil tenili, jergilikti dıykan uygurlar konuş deyip, töşkü takay sokkon goruk tamdın kaldığından başka al jerde dağı bul günge çeyin 4 tütün uygurdun eski tamı saktalıp kalgan. Uyezdik şahar mından alısırak jerge jaygaşkan. Biro göndüm adat katarı, ağa kattagan jö bazarçılar köp dele kıynalıuçu emes. Eldin aytımına qaraganda, ilgerki bir жылдары köl kırgızdары uşul jaka oop kelip kaytkan emiş. Oşolordan Kelginbay attı bir tütün kırgız, uşul jerde mekendep kalıptır. Al kezderde Kelginbay 30'dun orta beline gelip kalgan jigit ekende, oor gelte orusuna giripter boluptur. Saparga şayı gelbegendikten, anın zayıbı oymokçon elden bölünüp, güyösün ayıktırıp kaytuğa bel baylayt. Oşentip alar çet жерди mekendögü argasız boluşat. Kelginbaydın tuğandары ıgım-çığım geptin ahiretin dayardap berip, oymokçon, erde betegin karmap kaldın, kor bolbossun, ata-babalarıldın arbağı goldup erdi eline koş dep çurkurap bata verişet. Kelginbaydın tağdırı oymokçongo tapşırılgandan keyin, kaynatası sakaldan jaşın kuyultup, köptün aldığında mınday dedi. Jar düýnede görgön жалгыз ulum ele, al saga amanat, maga toprak öz el öz jerimen buyursun, karıgan gezegimde Kuday elden ajratbasın, neberemdi enengdin etegine salıp ber balam, jyttap jüreýin. Oymonçok emçektegi balasın gaynenesine karmatıp göz jaşın elden jaşırıp sıktı. Moğu tüýünçökte gatyp koy dep tapşyrdy gaynatası akırkı jolu. Kokus arı bırılıp geçse suga ezip ozuna atamız. Ayıgıp mal bolsa goluna ver. Sürdükken kırgızlar jö jalangdap mekenine sapar çekişti. Öňü gögültür tartıp, erdege bersip, çıň alıp ontogon Kelginbay, jan güýörü жалгыз oymokçondun golunda kaldı. Oymokçon janın sabap sır kolu güýösüni tegerendi. Koýgut gözünden jaş möltüldep, güýösünün başyn guçaktap, dalay tündör uktawady. Alekti gündür öte berdi. Çaçı jılma tüşüp, jaq ete şılına baştaganda Kelginbay esin jydy. Gününe bir çaýdöz kaynagan su içip, tamırı taşına tepken inçike manjalaryn qarap koyup, töşökte uzak jatıp kaldı. Oorunun zardabынан abıdan arılıp, tamaka tabeti gozgolgonço eki öte çıktı. Al abıdan ayıgıp eline getmekçi bolgondo öte geç kalgan ele. Çegara bekidi. Kelginbay myjdamga başydy da, uşul su ayrıgına 4 tamdın başın kurap, argasız uzak жылдар yaşap kaldı. Ortadan 30 yılga jakyn wagt ötüp, Kelginbay abışka atangan kezde anın başına arılgыс oor kaygı düştü. Gamedandyk jeldetler beylep turgan karаңgılık жылдары kalın jurtga gelte orusu tarady. Ölüm jetim köp boldu. Uyezdik şahardın tegeregindegi döwler kalın mürzöge aylandı. Ölüm güçögön sayın zammelge salıngan ölüktü 2 kişi götürüp çıkıp, tuş geldi jer gazıp göme başladı. Gepindik ak tabılbay, Jurkandın şeşevin işletişip, elde şeşe battı jogulgon soň, gesi gamıştan tokulgan boyrogo orop, gesi jaş bedege orop göme turgan boluşdu. Bul alamat ıyık dingede tasirin tegizdi. Nazir çırak, göngül aytular mülde unutuldu. Dal uşul or apat, Kelginbay çaldın kempiri oymokçondu jalmap jolgo düştü. Şordu çal kempirin şeýşebine orop gömdü. Gör gazıp jan bakkan kişi menen çaldın koşunası jana özü bolup, oymokçondun sögün 3 ele kişi jeriledi. Kempirin gömüp toprağın çöçoytumuş bolgondan keyin al mürde başında güngürönüp uzaka oturdu. 40 жылga juuk birge jaşagan jary menen tübölükke goştoşup oňoýby. Jan şeriginin bütkül joruktары çaldın göz aldынан birinen sala biri ötüp jatty. Elden bölünüp жалгыз kalgandagy oymokçondun gayraty, Jubay üçin özün kurman kılgan merimi çaldın say sögün sızdatyp atkan ele. Çınında emi al жалгыз kempiri menen gana emes, jaş onun jylyw goýnu menen dagı koştoşup jatkan. Çal gayratına gelip toprak başынан turgan soň, etek jeňin kagyp, çoluk jaşyn alakany menen arçydy da üýün gözдөй bastı.
Gelginбай кайра келген соң үйдүн төрт бурчуна көз таштады. Адегенде эле анын көзү казыкта илинип турган кемпиринин көк мата көйнөгүнө түштү. О жараткан, жалганда менде шорду бар бекен, элди жутуп жаткан келте менден несине тартынды экен деп ойлоду чал. Ушул суук көрүнгөн үйдө эми өзүнөн башка эч ким жок экенин эсине алганда, байкуш чал үн чыгарып боздоп кое берди. О кудурет, тарт аманатыңды, эми коргула көрбө. Чал көзүнүн жашын сакалынан куюлтуп, ээн үйдө узак ыйлады. Ботосу өлгөн каймал гана ушундай боздомок. Эгер адамда үмүт деген нерсе жок болсо, анда эч кандай кайрат, жашоого умтулуу болмок эмес. Өмүр өзүнүн канчалык кайгы касыретин берип койсо да, үмүт менен убакыт алдында адам ар качан дармансыз. Келгинбай чал өзөгүн өрттөгөн дартты көз жашы менен жууп кетиргенсиди. Аздап бою сергип, эс токтотуп өзүн өзү жубатты. Өзүнө өзү көңүл айтып кайрат берди. Ар кандай бактысыз кишилер да өз тиричилиги жөнүндө ойлонбой коебу? Келгинбай чал да болумсуз оокатына көз кырын салды. Үй ичинде чачылган бирдемкелерди жыйнап, эски куржунга шыкап таштады. Анан дагы бирдемкелерди жасамыш болду. Үй ичин жыйнаган соң жаман талпагына жайланып отурду да, чөнтөгүнөн кичине түйүнчөк алып чыгып чебердеп чече баштады. Түйүнчөк ичинде бармактай туз бар эле. Келгинбай тузду алаканына салып, бир нече ирет тилин тийгизип, шербеттүү да андан бетер тузду шилекейин кумарлана жутту. Эчең кыйын кыстоо көргөн учурларда ушул бармактай тузду жалап медеттап, кам көңүлүн жооткото алганда, өз жеринин бир татым тузу Келгинбай чалдын өмүрлүк колдоочусу, үмүт менен ишеним берүүчүсү, сагынуу менен кусалыктын таркатуучусу болуп калган. Ата конушка кайта албай, чет жерде аргасыз жалгыз түтүн калгандан кийин, оймокчон бар болгону бир кыз, эки эркек төрөдү. Анын экөө жерге көмүлдү да, тагдыры касыреттүү чалга эрмек болсун деп, бирин тирүү калтырды. Баланын аты Эшбол эле. Ал уездик шаардан окуп жүрүп, мугалим болгон соң, башталгыч мектепте иштей баштады. Бирок 3-жыл эле гомиданттык полиция жагынан кармалып, түрмөгө жабылды. Ошондогу анын кылмышы өзүнүн ата мекени жөнүндө балдарга 2 жолу өз түшүнгөнчө аңгемелеп берген. Совет жеринде силерди балдар жайкы дем алышта Кырым деген жерге барып ойношот. Моюндарына кызыл жагуу байлашат деген. Бул дагы жаш мугалимдин журналда гана көргөн сүрөтүнү түшүнүк эле. Гомидандык тыңчылар ошол учурда дал эле ошондой сөздөрдү айткан кишилерди издеп, ал жөнүндө маалымат жеткирип, бул кесибин күн көрүүнүн айласы кылып алган. Эшбол Совет эли жөнүндөгү ошол лекциясынан кийин 5-күнү түн ичинде куралдуу желдеттер жагынан ойготулду. Ал кезде майда элдердин эң жетилген эле мугалимдик мансапка ээ болчу. Бирок ошол кызматтын өзүн гомиданттык кытайлар иштей албаганы үчүн гана өз улутунан коюлуучу. Малыңарды багып, эгниңерди салып жашай бербейсиңерби? Мектептин силерге кереги эмне? Адамдар агартуусуз деле өмүр сүрүп келишкен деген үгүттөр ачыктан ачык айтылуучу. Мугалимдер үчүн кадам сайын курулуу капкан бар эле да, чанда бирөө болбосо көп мугалим ага түшүп турган. Алардын ордуна тажрыйбасыз, билимсиз чаламолдолордон коюлуучу. Гомидантчылар беттерине кармаган эл агартуунун иштерин ушундайча тескери кетирген эле. Түн ичинде мугалимдин үйүн көздөй куралдуу желдеттер басты дегиче, ал шорук аткан мугалим изсиз жоголуп да тыныучу. Гомиданттык желдеттер кирип келгенде Келгинбай чал баласынан тирүү айрылар сааты түшүнгөнүн сезип, аны окуткан үчүн өзүнө наалат айтып төшөгүндө үнсүз отурду. Желдеттер машкедей шимшип, үйдөгү кагаз бүткөндүн баарын чогултуп алышты. Андан кийин болсо адаттагы буйрук: "Тур кийин." Офицер бул эки сөзгө канык эле. Эшбол шаша койбоду. Жайбаракат кийинди. Ал өзүнүн мугалимдеринин артынан барса келбеске кетип жатканын тымызын сезген болчу. Ал: "Мен эми жарык дүйнө менен коштошуу үчүн, азыркы сааттан баштап ата-энемди кайрылып көрө албас жерге баруу үчүн даярданып жатам" деп ойлоду. Кантсе да ал кийимин кийип болуп, эшикти көздөй басты. Төшөктөн башын чыгарып, өлүктөй сулк жаткан шорду оймокчон бышактап, эбак ыйлап жаткан эле.
Eşen, dedi Gelginbay çal şaşıp, al balasın uşunday atap erkeletüçü. Koy otur. Janatan jüröksüp jatkan baykuş ene çalının önün medet kılıp çıngırıp jüberdi da çurkap jetip Eşboldun moyununa taramış kolдорун urup kaldı. Üydün içi emi kişi çıdağı zar menen munga tolup çıktı. Kayrattуу çal arı karabıylap göz yaşını arçıdı. Eşbolda kayrattуу nары estүү jigit bolgon. Kanday uçurda emne kıların jakşı bilүүчү. Kagılayın eneke, ıylaba. Canım aman bolsa kayra gelim, dep enesinin göz yaşı menen juulgan betinden çopuldatıp öbe başladı. Kurgan enenin ogo beter muunu boşodu. Koy, muun jüünü boş kuday urgan dese, amandığın tili anın. Gele, jankı tüünçöğün gana. Tuzdan uluk esnese jok. Tuz dağın buyurup kayra geligisi vardır. Gelginbay çal sakalından ıldı jaş kuyultup turup süylönüp koyuverdi. Birok tüünçögün kupuya jerinden özü turup aldı. Eşen, dedi çal kolu kaltırap. Ona tuzdan bir gemirip alıp tatıp jürçü. Ata o ağızdım muunu uşul tuz menen katkan. Öz jerinde tuzu. Uşul sözler oğuzdan çıkkandan keyin çaldın öz göңülü da tok bola düştü. Çını menen ele kasiyetli tuz. Eşboldu kayda jürse da koldup, kayra alıp gelçüдөй sezildi. Eşbol ajıraşar aldığında atasının işeniminen attap ketkisi gelgen jok. Tuzdu koluna algan soň çetinen bir ketip alıp, oğuzunda kalgan kübünçügün tiline saldı da jutup koydu. Şordu enenin kolu ali de Eşboldu moyunda bolçu. Bala ыйлап turgan enesinin özünü alıstatıp, jaşın alakanı menen arçıdı dağı gomidantçılardın aldına düştü. Butun zorgo şiltep, bosogodon attadı. Üydö kalgandardın bozdogon önü kıyla oğulup durdu. Oşondan bir jyl ötüp ele, uyezdik jer çölkömünde jugumtal kelte dartı tarap, adamlar tabiği nabat bula başladı. Mını eme kurgan Gelginbay boğriker kempiri oymokşondu kelte dartına berip salıp, aňgyragan jerde tamda жалgыз özü kaldı. Çal kempirdi gömüşken Uygur koşunasının üýge girgenin dağı sezbesden çögüp oturgan. Koşunası da özü öňdü kara sakal merimdi kişeli. El hükmü lillah, dedi koşunası çök düşüp otura getip. Kayrat kıl Gelginbay. Kordukta korduk mal joktuğunda emes baş joktuğunda görünöt. Kudaýym Eşbolundu görgen nasip kılgay. Kol dösken bal ele aman bolsa gırsıktan tışkary bolsa kündördün birinde şıp etip girip geler. Kayrat kılda suňdu kaynatyp içip beriňdi beken bop jalgyzyňdyň amandygyn tilep jireber. Gir goňuň bolsa bizdin bala çakaga çaykatyp alarsyň. Ölgöndün artyndan ölmek jok. Iryskyň göterilse eliňe baryp da goşularsyň. Gelginbay çal içi tolgon gaýgy menen uşul sözlerdi ugup otura berdi. Baktısyzdykdan da özünçe çegi var. Geze gelgende alda öz erki menen bakytga bordun boşotup bermek. Ömürdün bir sırrı uşunday. Gelginbaydan kempir örgöndön kийинки jyl ele kırdal taň kalganday özgörüp çıga geldi. Iza menen kegi çegine jetken az ulut kalkı uluttuk ezüge karşı götörüle başladı. Gomidançılar sepil soğup iğnine girgen jylanday bekinişti. Birok tarıkta kalktın güçün hiç kaçanda korgon tosup kalgan emes. Butu menen basıp murdu menen tıngandın bari güreş kattandı. Ayrı çok mor götürgön kalk tobu жаңыча kuraldangan Gomidan armiyasyny torup aylasyn getirdi. Kalk koşundары düşmanyň kural jaragına eye boldu. Jeňiştүү ilgeriley berdi. Bostonduk kıymıda tez gulaş jaygana şonça ayga jetpey, ili aymagy tolugu menen eldik koşundyň goluna öttü. Uluttuk armiya tüzülüp, Altay, Tarbagatay aymaktaryndagy ezilip jatkan boordoş kalkty Bostondukka çygarуу üçin jort ulga attandy. Bul düýne jüzündägi faşizm oçogu talkalangan daňktуу 45-nji jyldyn baş ele. Gelginbay çaldın kийинки ömürü özü жалгыз yaşasa da ötö tez ötüp jatkansydy. Kaygı kapasынан az da varla başladı. Anın jürögündägi katıp kalgan çerler gomidançılar menen goşo jogolgonsudy. Uşunday jakşı gündörдүн birinde Gelginbay abışka gütbögen bir gowanyçka bölöndü. Gün şaşke mal bolçu. Asker formasyn giygen bir beytanyş jigit üýge şıp girip geldi. Gelginbay abışkan ne uşu? O vaylanayın dep baykuş çalıp ortadan tura kaldı. Anın üýün bul jyldary hiç kim mınday suramjylap gelgen emes. Karılı kurusun, kaysı bala eleň balam? Japarov bolam. Basa Kırgızsın go. Gelgen jigit töş çöntögünden bir süret turup çıkıp çalgasındı.
Taanysızby? Şordu çal süretdi göre koyup ökürüp uylap jüberdi. Al Eşboldun süreti bolçu. Iyisinden adaşkan avyşka süretdi garap alıp, jaş balaça ыйлап jüberdi. Ыйлабаңыз ake. Mayor Kelginbaev Eşboladır, komissar. Gamidançıların sazayın berip jüret. Maydandan beri jürörde uşul süretin berip salam dua aytkan ele. Atam tiri bolsa süretimde oşol kişige tapşır. Eger jok bolsa enem bardır. Oşol kişige tapşır dep tabıştagan, dedi Japarov. Avyşkanın aljy baştaganda baylanıştı. Balasına degen sagınычы başın tuman çalgan naskaday daldalagan ele. Adır bolsa bir keremet jel çıkıp tumandy türdü da çaldın jüregindegi sagınычты aydan açık görsetip başladı. Murda ümitsiz ele. Adır ümit menen işenimdin goluna katar düşürüp, bul sezimdi şordu çal götör algыс darajaga jetdi. Aksakal, dedi jigit jaylap. Kana göp alakty bolbaňyz. Balaňyzdyn tiri ekenine guwanyňyz. Men da Eşbol öňdü gamedançylar jagынан garmalgandardan berimen. İçinde Eşbol bar 10 çakty günökörlörde butu goluna gişen salyp aýdap bara jatkanda 3 şerikdi öldürüp, gişenlerin çagıp togo kaçıp ketkenbiz. Kийин barıp götörüşçülerge koşulduk. Oşentip emi gamedançylardan öç alıp jirebиz. Bizdin jagdaý uşul. Koş bolуңuz. Kelginbay çal şaşkan boydan Japarovdy şart koldan garmay aldı. Ozuňa aýdanaýyn. Tuzda moz tiýip ket. Kaýra aýlanyp geleriňe jakşy. Muny galçyldagan avyşka jegidey birdeme garaşdyra jürüp suraw uzata başlady. Eşen biz gelip ketpeýit beken? Alyrınça gel albaýt. Uruň gaýsyl balam? Bizdin göldüktün baldary turbaýsyňby? Eşen meni tirimde bir gelip görünüp koyup kaýra getsin, dep jatyp, Jokerge tokoç oz tiýgizdi. Birok balasynyň gönlüni ulap kempiri jönde oz açmady. Ateneň aman sow eken degen jalgyzba. Anan Jokerdi uzata çykdy. Hasyetli jerimdin tuzu. Eşenimdi goldop tiri saktagan tura. Ölgönüm tirilip, öçkönüm jangany çyn bolsa eken. Hasyetli jerimdin tuzu. Emi jalgyzymdy öz eline aman esen goşa gör, dep Baykuş avyşka jalgyz üýde kurun boynuna salyp, iki golu menen jakasyn monta garmap, uzak gün göröndü. Orundan turgandan keyin kaýgysyna ortak bola jürgen goşunasyn mындай guwanyşdan kuru altyrgysy gelbey, Kelginbay Uygur çaldyn öýün gözдөй bastı. Aylar ötüp jatdy. Jemek içmek, giyim geçeke geňeye düşkön el jaňyruda. Nöşörlü kara bulutday kaptagan karangylyk sögüldü. Boştonduk menen goýundaşkan kalyň bukara koldoryna gural alyp, maydandy gözдөй agyldy. Boştonduk üçin er azamatlar maydanda ganyn tökdü. Gomidançylar bekem ornogon Jınghy degen jerde esepsiz kan töküldü. Uluttuk armiýa eldin boştonduk üçin bir adım çeginbesden ilgerileý berdi. Akyry Ürümçiniň çoň darwazasy açylyp, Jınghy gomidançylardan tazalandy. Muna uşul çoň gyrgynda bizden Eşbol da gurman boldy. El boştonduk üçin güreşip, boştonduk çegerasyn Jınghyga çeýin jetkizişdi da, özü oşol jerde tübelük garoldy kaldy. Eşboldy bütkül batalyon uzatyp gömdü. Ondogon myltykdan ok çygaryp, komissarga gatty kaýgyrganlyk bildirişdi. Şordu çal balasy jönündegi şumga bardy ukanda esinen tanyp gulap düşdü. Koşnasy suw bürküp esine geltirgende adam görgüstürge gelip aldastap orundan tura kaldy. "Çalgyzym, kulunum" dep çıngırıp jüberip çal gaýradan gulady. Janynda turgandar göz ýaşyn bulap, şoru arylbagan pendeniň gasretine ortak boluşdy. Uzak jyllar kaýgy menen gapadan kaçybagan avyşka bul jolu bir gün içindeli aljyp çıga geldi. Burul çaçy agaryp, jaq eti solup murdagdan beter töşekde tomolonyp kaldy. Bagar göröründen aýrylyp, kaýgy müljugen kary kişiniň günü bul. Ertesi koşnasy musapir çaldy, öz üýüne girgizip alyp, tamdyn oň jak kapçytyndan orun berdi. Göröri bütüp, gömöri kalgan avyşkanyň tirçiligine boru orbagan kişi kalgan jok. Kelginbay birde sow bolsa, birde aljyp süýledi. Birok tatym tuz tüýülgen tüýünçegin golundan düşürgen jok. "Geçe eşenim gelip, bugün muğnum girip kaldyr. Ata jüremi elge geteli. Kaýgy gapadan gutulaly. Tuzuňdy emi bölüp jep goýaly dep eşenim janyma gelip aýtmadyby? Sadagam geteýinim dese" dep süýledi çal. Geýde jölügen sözlerge aralaş, özünün ömrü jönündegi korutundularyňda kadimkide aýtyp galçy boldy. "Meniň çoň armanym ele eşendi golundan jetelep barıp,
el jurtuna koşorum bolujy. Eme özümdün kindik kanım tögülüp, gerim juulgan jerime baratam dep kolundagy tuzdu görsetet. Muna ıssık göldün tuulgan jerimdin tuzu. O gagılayın Uygur tuğandar. Eşenime közdü uzatkyla. Bizdi öz jerimizdin tuzu tartıp jatpaýby? Eçen jolu aşkalgarymda uşunu jalap toyungam. Eçen jolu oor gündörde janyma alıp jürüp, göňülüme tötöp boyuma gayrat tapgam. Uşul tuz janymda jürgende el jurtumdun bir tuğandarym janda jürgenдөй bolam. Men jerimdi saganyp kusa bolgonumda uşul tuzdan jalap alıp sagınçymdy taratkam. Maga bul düýnede mından gymbat nerse bolgon emes. Elden jerden ajyrap, aga kusa boludan artyk azap jok. Men çabarmandyň gamçysyny jedim. Baylardan zordugun, jokçulukdan gordugun köp gördüm. Oşonda ölüp galamby dep korkgonum jok. Öz jerimdi görböй galamby dep korkdum. Men görgen gorduguma ızalanbadym. Elden jerden adaşyp galganyma ızalandım. O tuğandar, uzatyp koýgulaç. Öz jerimden tuzu tartıp ata konuşubuzga alıp baratat. Uşentip gelgen bay kirpik kakpady, dam tatpady. Aradan 3 gün ötpöy ele çalda kurugana söýük kaldy. Bir günü erteň menen musapir çal töşeginde jansız jatkany bilindi. Uzak jyllar kaýgy menen kasiriyet, sagynuw menen gusalyk müljüp bütken şordu abyşga, azapdy ömür menen tübelikke goş aýtdy. Karmagan soopkerleriň aýtymyna garaganda, çaldyn ozunda öz jerinin tatym tuzu bar eken. Angemenin ayağı. Çıgarmanın avtoru Aman Sasbaev. Okugan, ündöştürgön Ernest Kıyaz. Жолдош Бубаев атындагы орто мектептин кыргыз тили жана адабияты мугалими Калыкова Сайрагул Кошаровна. Арбагыла сүйүктүү окуучуларым. 9-класс кыргыз адабияты сабагы. Бүгүнкү сабагыбыз Аман Сасбаевдин татым туз аңгемеси балдар. Биз Эрнест Кыязовдун үнүнө таандык аудио материал менен таныштык. Ошол аудио материалдын негизинде бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Татым туз аңгемесинин аудио материалын уктуңар балдар. Ошол аудио материалдын негизинде биз инсерт таблицасын жана 2 беттүү күндөлүк менен иштейсиңер. Ошондой эле бирдиктүү болууга тарбияланасыңар. Азаматсыңар балдар. Эми үйгө тапшырма. Татым туз аңгемесинин сюжеттин элементтерине бөлүп келесиңер. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болгула.